RVA angai ulen autte Reverend Father Damian Dal gelh Ngeina le Christian Upna ji thu hom son ning Ngeina le Christian Upna ji thu ni in mihingte nuntakzia gamtazia kizobzia kipan nasep silbolzia pilna cianna sinna te donga hongkhen thei honggom thei thu ni te hi zogama Ngeina le Christian Upna in hongkhen hiam honggom hiam ji thu ikikum ding hi Ngeina ichi chang in nuntakzia kizobzia minam khati poibolzia sibuizia mokipi kilakzia nasep silbolzia silzia tenzia nekzia donzia paizia kholzia zia konzia kinuampi kidapizia kipa toizia inlamzia lozonzia chi thu khem peupen Ngeina chi kamal khatto akigen hi Ngeina ichi in Ngeina lam na Ngeina la sangna Ngeina puan silna chi chang be khilo hi tua te in Ngeina pulang na be hi in Ngeina tak ichi in tua te I akhian na adeina athuthuk te ahi zo hi bahang in zomi te Ngeina lam chi in numei pasal kideidan lo bek tham lo in kikhelsak khom dim diam in khalekhat khut kilen khom in nalam se u hiam to banga alam na athu in Ngeina hi a alam in to Ngeina thu thuk le Ngeina thu hoi alak khia hi Ngeina puan ichi in minam khat I lungsim puak zia lungsim pi chin na hang san na chi tang na kipan minam khat I hi na hi Ngeina puan sil na to Ngeina it ki hi pa lo in Ngeina puan sil na to Ngeina puan nei te laka khat in aki hilh aki hi pa tuan ke hi Ngeina ichi in minam khat I pian zia lungsim thumu zia philosophy minam khat I upzia beliefs minam sung khat le khat ki zobzia culture of relationship chi te le minam khat I kilamzia chi thu te khem pe wa hi Christian Upna ichi in honggum topa Yesu deina bangin ama hang in ama sunga ama to kipol in ete khat le khat nun ta khobzia kizobzia kipolzia nuamzia dazia nekzia donzia silzia tenzia lubzia thozia lungsim thumuzia kidapi kitutpi kinuampi kipa toizia chi te a kipan nisim kihozia khempe wa hi Christian Upna in mi te hong kikhelsak ding Upna hilo in mi te hong kikhelsak ding Upna hilo a mi te hong kitong sak Upna hi het ke hi Christian Upna in mi hingkhat I nuntak na be khilo in mi khem peute nuntak na hoi sak ding azem ding apo aphadim api ching sak ding mi te akilem sak ding bumbinel kaile tuno ki khol sakin gulgunei le na pangte ki khol saka mudana gamgi te satpa in juda minam gentle minam numei pasal sila lo ahaw azong sangmi khangmi abom akang apil ahai chi omlo Yesu topa singlam te hangin pasen minam khat hong swa pen Christian Upna hi Ngeina le Christian Upna Ngeina chi I khian na le Christian Upna chi I khian na et kak leng kilam dan na tampi imu kha ke ding hi panghang hiam chi le tampi kilam dang lo a hi man a hi thu hang Ngeina le Christian Upna kitong lo ding a kikel ke lo ding a kilang nei lo ding hi a hi zong in Ngeina pol khat te in Christian Upna sunga sen so ki sam in po aphat ki sam hi
atomin geleng Ngeina in minam khat I apil pen asiam pen athei pen asang pen angai sun nau to kipatta na kizomna hi in tua Ngeina te in minam khat I nei ahoi pen asang pen le aman pha pen pil na ngai su thei lung sim khomu na le nuntakzia te hi tua te khem peu Christian Upna in siang tho sakin athakin lam to ding hi thu pen inculturation Ngeinathu Upna sung lut pi na ki chi hi angai su hoi thu in ezo gam zo leya anungta pasien tunga Christian Upna thu hongpong masate le tu hun tu lai taka gumna thu Upna thu tangko mi tampi te in Ngeina le Christian Upna honglem to au hiam hongkhen khia u hiam chi thu a hi gup khian na thu pawng masate zogam zo lei hong tunu chang in Ngeina hong lu se saku a Ngeina hong kep saklu pen isum na pi khat a hi thu in pasien na sem te mo sang na hilo in tang thu man igen na hi kwa pol chi omlo in zogama missionary hong pai masate a kipan pasien na sem ka hi akichi Christian Upna thu atangko ka hi akichi mi tampi te in tuni dong chiang ma in Ngeina le Upna honglem to alo in Ngeina atuam Christian Upna atuam chi bang in hongkal son pi na hangin tu hun khang thak mum no te sunga Ngeina I khian na thei I om non ke phiala Christian Upna in Ngeina to bang chi ki zob ding chi nangon ngai sudin inei ke liang hi thu in akhasiat huai le zogam khan to na akisam akimangil thugil khat a hi aza nga mi mal khat kim chat tunga tel siam ding in to pa ba sen in thu pa hong pe kim chat ta hen lungdam